фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. додоматзода Фахриддин бо сабаби расидан ба синни ниҳоии дар вазифаи судя будан аз вазифаи судяи суди шаҳри Ҳисор озод карда шавад. аҳрорзода Шӯҳрат Асло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси суди ноҳияи Шаҳристони вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Неъматзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Неъматзода Фаррух Неъмат бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд озод намудани Ҳошимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода озод намудани Низомӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Низомӣ Муҳриддин Зайниддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатуров озод намудани Достизода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Достизода Миралӣ бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатуров озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори институти биологии Помир ба номи Худоёр Юсуфбекови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Хуҷамзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Хуҷамзода Гулнора бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори институти биологии Помир ба номи Худоёр Юсуфбекови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори институти геология сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Аминзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Аминзода Пуллод бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори институти геология сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Шариф Раҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шариф Раҳимзода бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Холзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Холзода Абдулҳаким Қувват бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии демократии социалистии Шри-Ланка таъин намудани Бобо Калонзода.
مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری هندوستان بابو کلانزاده لقمان همزمان سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی شریلانکا تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری سنگاپور تعیین نمودن بابو کلانزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری هندوستان بابو کلانزاده لقمان همزمان سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری سنگاپور تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شاهیگری مراکش تعیین نمودن میرزازاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مصر عرب میرزازاده پرویز مرادعلی همزمان سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شاهیگری مراکش تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن نعمتزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند نعمتزاده فرخ نعمت معاون یکم وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن هاشمزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند هاشمزاده حامد حسن معاون یکم وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن مظفرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند مظفرزاده بدرالدین سنگلی معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن نبیزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند نبیزاده مدینه رحمت معاون یکم رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معاون رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن آدینه‌زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند آدینه‌زاده چمنارا رستم معاون رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره رکتور مؤسسه دولتی تعلیمی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسنزاده تعیین نمودن نظرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند نظرزاده محمود میرزا رکتور مؤسسه دولتی تعلیمی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسنزاده تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره رکتور مؤسسه دولتی کنسرواتور ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ساتوروف تعیین نمودن دولتزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند دولتزاده بهادر دولت رکتور مؤسسه دولتی کنسرواتور ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ساتوروف تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره دیرکتور انستیتوت مسئله‌های آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین نمودن گل احمدزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند گل احمدزاده امینجان عبدوجبار دیرکتور انستیتوت مسئله‌های آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره دیرکتور انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین نمودن بابازاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند بابازاده کامل عالمجان دیرکتور انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره دیرکتور انستیتوت گئولوژیا، ساختمان با زمین‌جنبی، تاب‌آور و سیسمولوژیای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین نمودن سفرعلی‌زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سفرعلی‌زاده ناصر سعید جلال دیرکتور انستیتوت گئولوژیا، ساختمان با زمین‌جنبی، تاب‌آور و سیسمولوژیای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره دیرکتور انستیتوت بیولوژی پامیر با نام خدایار یوسفبکوی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین نمودن عبدالنظرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند عبدالنظرزاده عبدالنظر غایب نظر دیرکتور انستیتوت بیولوژی پامیر با نام خدایار یوسفبکوی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره رکتور مؤسسه دولتی دانشکده بین‌المللی خوجند مؤسسه دولتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعیین نمودن سعیدزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سعیدزاده مسرور میرزاخان رکتور مؤسسه دولتی دانشکده بین‌المللی خوجند مؤسسه دولتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره دیرکتور اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سفرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سفرزاده عبدالله مومن دیرکتور اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن براتزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند براتزاده فیض‌الدین کمال‌الدین معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معاون دیرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سعید نوریدینزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سعید نوریدینزاده اهل‌دین سعید نوریدین معاون دیرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معاون سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن جبارزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند جبارزاده دیناره زوحل معاون سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معاون سردار سراداره حفظ سری دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن آدینه‌زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند آدینه‌زاده اسماعیل میرزامودین معاون سردار سراداره حفظ سری دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.